Ishaka riri ku butegetsi muri Ghana ryatangaje imigabo n'imigambi yaryo irimo guhanga imirimo no guteza ubukungu imbere. Vice President uriho ubu yiyemeje guhangana n'ubushomeri no guha urubyiruko ubushobozi. Ubushita bw'inkende bukomeje kuba ikibazo gihangayikishije muri Kongo, ahabonetse umubare mushya w'abantu 1500 bayanduye na 24 bapfuye mu cyumweru kimwe. Abantu 19,000 nibo bamaze kubwandura muri Afrika yose. Naho muri Sudani icyorezo cya kolera naho kimaze kuba umutwaro ukomeye ku gihugu kirimo intambara n'imyuzure. OMS yavuze ko abahitanwa nacyo bamaze kurenga 2300. Kubw'ibyo hakaba hasabwa inkunga mpuzamahanga. Abaganga batagira umupaka bavuze ko ku mupaka wa Chad na Sudan hakenewe gufungurwa inzira nshya zinyurwamo n'imfashanyo igenewe abaturage ba Darfur, aharangwa ikibazo cy'imihanda yangijwe n'intambara indi ikabifunze. Turangirize muri Kongo, ahari hategerejwe igitaramo cy'umuhanzi waho ukomeye Fally Ipupa cyari kubera i Goma, cyasubitswe ku munota wa nyuma kandi yarategerejwe mu gihe cy'imyaka 5.